تزقى تمغريوين على صلدفة تغيوانت إيواضيين تشور ستولوين آرميتن في الأربران أسن ثلاثة ثمانية مغرس زوج آلاف وستاش ذي تمديد سولوين إديرزان ذي مياتن إلمند بوساقر أغلان تمطوط أندا الرن تجميلت حسين يتحمد أمنا ودم تسارتيث أم قران تمورت الجزائر يبضن العفو ربي غاك نتظرم ذي ثقارا بقول ديسمبر 2015 تونيت أن دلا دقيقة سوسمين فالروحيس ذي الأرواح إمغراسن نغلي مارتين نغ الشهداء مرة تمورت الجزائر. Bon, je vais commencer par dire un petit mot, un petit dossier à faire un rappeur qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Avec ce sourire qui est là, avec qui va. Je vais commencer. Alors, mes chers camarades, chers amis, les funérailles de Bécossy furent marquées par un élan et une émotion populaire sans pareil à travers tout le pays et dans l'histoire de notre pays. Cet acteur majeur de l'histoire de la lutte anticolonialiste et des luttes pour la démocratie restera à jamais, son nom restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Et à travers ce monstre, à travers ce modeste hommage, nous les fans des Ouadia et des femmes algériennes en général, particulièrement celles du Front des forces socialistes, nous inclinons à sa mémoire et espérons être dignes de sa grandeur et de la grandeur du Front des forces socialistes. Avec ça, on va dire ce que سيغناثين أندات وغال الذي غني تجميلت إيت مطوطي المند بوساقر غلان يزرفانيس ذي الدنيث سيغناثين إيدهقا لا سيكسيون إيواضيين وكذا تيرنين يغلن المليين لو أفافاس دغا غفايا يلاد ووال غف تمطوط إيد بوين شيران بود ما ونسرتيت يارسن الميري واضيين ماس عكر يوسف فيدرالي وكذا لو أفافاس ماس فريد بوعزيز عقل تربعت تسلويث لو أفافاس رشيد حاليت أكل سيناتور حسين هارون سيوناتين يتحضرن أرثمان سن إشران يسلوين تغيوانين أكدو فرين لابيوين غيرسن ماس لدوري رمضان. À l'occasion du 8 mars, la journée internationale de la femme, je souhaite à toutes les femmes très wallonnes une bonne fête. Inch'Allah, pleine de joie, prospérité et bonheur. Donc les festivités du 8 mars, le parti, le Front des forces socialistes, a fait un transmis pour l'équipe Boisroyenne. On remercie le fédéral, M. Boisis Ferry, qui nous a donné l'avis favorable pour l'organisation de cette fête. Sans oublier signer toutes mes félicitations pour sa réélection au fédéral de Tizi Ouzou. Ntsminayas Tozim Ammar Sha avec beaucoup de réussite. Sans oublier d'assigner les membres du présidium, M. Hamed, Yassine Admofi et les publics bienvenue à nos députés, que ce soit femmes et hommes. Bienvenue à notre sénateur, M. Harold. Bienvenue à tous les élus de la République, mes camarades PAPC, mes camarades unis des autres APC et du Sénat de Gaona. Donc, à ce niveau-là, il y a ces manouilles, on a réussi. Et bonne fête pour toute la femme de la communauté wallonne.
أشكون يوفان وكان يكسب شي رجازل كلام دالنا مليليت أتكي في الشهور كتسفنا ولا كتبدا ساكس الكفرة ومتراجع كلمي ماس خاطر كاكي كي الخبزانة عرفانا شافنا هاد غاتنظر في السيرفيس كلهم كيتقيمن ضربهم بالقاع شكون أنا حوايجي نقول بلا دكتور وتسير الجزائر بخير مثلا الجزائر في ماميس مثلا ما تشوف انا نقول الدين نقول الجناس إلا ما تكشف سنات سردين ما بالك يا سيدنا بيكوساكي أسيول إثم الطول يوكل الأمورنا يوكل التسوية مثلا الصح أنيلي تموت أنت تموت ساعة كمكانيس خاطر فينا يولي شو غلط خاطر كسوة كذا لحق النوت كذا لحق النار هكا أنا ودي في لحق النوت أكون الخير أنا أحكم فيك الله شبكة بالطرف دونك سيكسي ولكن كذا اللي يتفاس خاطر اللي يتفاس أتسوالون دولة تخدمون شو يقارن لي كونطا إسلامي نقول لي لا تسوى لي كونتر لي كونطا خاطر وين يوفان فرطوط ولا غركاش كيف دونك نتغامروا غير كيف أنو تدخلنا à ce moment-là vous allez toute votre place et vous allez arracher votre main vous-même وتكونوا الفيديو اللي تراهنوا خاطر ما في الحساب ديال لا بوبولاسيون ديال الجزائر واش بغاو يدير الساكين ديال الفيا وديال الكازل وما لا ولا الحكام ديال الكازل اللي كيحكموا انا صبرت اسوي التسويه باش ما ناس كان صارتو يحكم يقول ذاكي ما هو ياكل خاطر شغل يقول لي دونك كاين صبر حق ويمشي الساكين ان شاء الله ماشي حاجه للمارسيليين ان شاء الله كل يوم باش اسابيع باش تمرر باش تميليت باش انت اي فرحوا ديال الجزائر والله يعطيكم الصحه ديال ذي تقولنا فينا دين يلا ذي غني الشنا صغور في ربويا عكزلان ناغ لي كورال نشرا إغربازن إيواضيين مرة يتبعث انتيد الشنا صغور إنازورا سعيد سنان أكو ذي الزاق عمار ذي ثمن يظن نفورس تاونيت إذيد نملال ذو سلويت غيوانت إيواضيا مسع كير يوسف أكنا تنستقصي غاف مكتدون تمثال ذي ثما يجيني تمورت القبايل ذي تمورت الجزائر سيد نسل يا سيمان ونا ثغيوانتي واضيين ثلاث سنين اللي مير ذاكي دي ثغيوانت أغبنا نطاس نحن افيك اون فولونتي دو فير نبغى نخدم ثمورت نبغى نخدم لا كومون مي مالوريزمون لا بيروقراسي ادمينستراتيف بلوك لو ديفلوبمون دو نوتر كومون لا كومون
on peut la classer parmi les 5 premières communes à l'échelle de wilaya. Malheureusement, les subventions, que ce soit dans les différentes directions de wilaya, ونفهمها مشات تتفرقن. كل ديريكسيون دو ولايه دابري لي ستاتستيكين ولي رونسينيمون خدمن صحاب عزازكا خدمنا افيك تو مي ريسبكت جو دو عزازكا صحاب عزازكا خدمنا عزازكا صحاب فورماسيونال خدمني فورماسيونال c'est-à-dire خدمن بار ريجيون نكون اذا كي لا كوموننا ونسار لي كادر au niveau de wilaya. J'ai déjà exposé le problème et l'ex-wali. Même le nouveau wali comment ça se passe les directions de wilaya. Donc, nous connaissons. دروس لي سوبونسيون دروس يندين دي فورات سكناريه كل يوم. شحال وليت في كان عندنا une commune comme Wadia et 1 milliard 800 dans le cadre des PCD. شحال تحويجنا minimum 5 milliards. C'est peu. La commune تاعها تسنرديض. شحال تدرين يسام انسان 10 تدرين ارنو لا فيل. La ville qui est déjà, elle est en train de s'énerver. Oui, je ne sais pas où on est. Mais si nous demandons l'amélioration urbaine sur le ressort de la DUC. Donc, le problème, c'est une occasion, c'est le problème que la DUC a. La DUC a dit que c'est une un centime où il comment voulez-vous le budget communal budget communal ونزمير راه شاخدم لا كوموني نوز البيدجي كومونال البيدجي كومونال سي دي ميات هذا تشوفها واش 200 300 مليون شاخه 300 مليون لو ديفلوبمون كقارن الحكومه تهف ديفلوبمون اكسيتيرا لو ديفلوبمون افيك دي غروند سوم لو ديفلوبمون ماشي dans la commune. C'est le budget de la commune, les petites fourchettes qui PCD à travers le développement. بنادل حداجنا كي بردان حداجنا كي تروطوار حداجنا كي تريسيتي حداجنا كمان 5 مليار من 100 خدمه هي l'État doit revoir sa politique de distribution des subventions. ماشي لتحت تروحوا تناس l'intervention فلان et j'assume ce que je dis فلان يسن فلان نكونوا نسيون نكونوا on est armé d'une volonté de travailler les critères صحال je dis bien au niveau des directions de wilaya les critères servent يدري منو دقائق دو شغل لا كيام قرامي في غيضه الراجلي راسكينين هي وظيفه ثغي وانتواضيا او نمقران سي لا رياليزاسيون دو لوفويد انسان سيف ذاكي يسترافيرسي لا فيل غاشي نغنانا اجي باش تروحونا غورنا هي قد خمم لوفويد داكي هي قد رياليزي لوفويد ايتي انسكري صافي واحد 6 سنين ياكي كل سكوسه ديني ناس سكوسه كاع من اللونسي ناس سكوسه كاع من اللونسي لوفويد لا نيدري مني سي او نيفو دو لونا ميتر دو لوفراج لونا j'ai les sollicité à plusieurs reprises j'ai sollicité le Wali j'ai sollicité au niveau du ministère des ressources en eau rien ne marche voilà اقدر نوك لوفويد داكيد ذو غاشي نقصد كونطون لوفويد داكون زمر تعيشوا الريحه في الزيت مسكت والله العظيم هذه ربي دونك الا قد يغوم فوالا يا في دي زيتود فون دي دريمني سيتود هي قد يغوم حاجه الاولى يغيد بريد بور ديكورجي لا فيل او ميم طون غاشي مسكت ديك الزغم ديالنا هذا وين كنقارن هذا وين الاستقلال فوالا الساتذه اكا نتمطوط شحال دوله وين يخدم داك لابيس فوالا à l'occasion du 8 mars j'ai fait une réception pour toutes في وين يخدم داك ديال لا ميري y compris chaque institution j'ai invité une représentante de l'institution qui a des cadeaux serva واحد 150 cadeaux en ce qui concerne وكذاك خدم داك في كذاك خدم داك ديال لا ميري on a 80% du personnel de la mairie Tsuyawi. Donc, la journée mondiale de la femme, la nouvelle institution, c'est l'égalité entre la femme et l'homme. Nous, on encourage les femmes à faire. Je profite d'une occasion pour tenir bonne fête, plein de joie, succès et bonheur.
تنميرتك. القاسمي محمد السعيد سكتي زي وزو.